Kacuas imli film production mendaksi nongkong kasau trik no para arhajar arpulai kelap light ba ya ketisa music video kaba kerteng na Shillong Dhaka jong ke film Dhaka Escape kabala ringdur ha Bangladesh. Kane ke full music video en sa light ba hau pra trik menta upnai. Ya kane ketisar jong ke music video la light da upaim kensai en sim ke hima bowal ubalong kumukong san kabala long Hakasi National Darbar Hall. Hakane kesngi ladon lang da producer ke film Dhaka Escape uba sections imli uten shop ke film upira dot todong kapuron kana dias imli kinong syat hadu kinong simbenta. Imat hadian jom kaman majuat. Tinga su dontok subun nenta banyo de don kita bat ini di national film di producer di director di simbenta ba pila shi jadi senjam ban kentiu di film kasih. Ban kentiu yang kejong kajak bendel kejong bahkan kentiu kejong bahkan kentiu sekmat. Om tangah haki yang kuliah putih ki bikin haki yang jomki film industry. Bat ngai kuliah bagi ngayo kami don benta-benta ada juga yang pelat jomki ada juga teaser juga tidak jiwa. Bat tangah ai keding ai Malaysia jadi Indonesia pertama di inom permi kantam hak dengan dengan sedang berdiri bat. Aku boleh banyak bagi film kasih kilanang kio kiran san bagi sedang. Maknanya sekarang banang ni syakamat kio tentang hang ni aku jelas ini tri sabaru dengan dia jelas ini bat kopi bat ni bat di nasional level. Bat habang ada nang ni ban list bat pelaj dengan dia teaser juga dia jiruan juga Dhaka Escape. Masuk bagi right person ban pelaj jadi. Boleh. Kita tahu nusnya license ngali Dhaka. Unai ni ngali Dhaka sisian au September bulan Oktober. Aman kita di kam jog hima pedep kai penting na betegi ko dia aja. Pada bangali Dhaka. Atau ya ya kelti balik kita mobil. Wah, kita mobil nak pergi Syam dari kali seselhat. But wilayah naselhat dekat flight na po Asman ini international airport di Selhat. Sedu Dhaka juga Shah Jalan international airport. But nak mau ya ketika film mentamo, tapi film shoot Dhaka. Manakala si lak bat ong le sing la ya ke kitu kilimti. Ke kitu kilimti ki ba pi shoot ya ketika film Dhaka. Nasa utara bat apa gulisat apa Dhaka. Ilong ki Dhaka ke bi kenapa. Nomor ba ke Bangladesh bat ke India kedon ke jige ke becan. Madam oi ko nadia meneba. Ini ki hima kasih jongi na do menswa. Kahima bawal jongi ka kaya sedu sethi sopo senam gat kahima jantia jantepur kaya sedu Bangladesh apa po jong di sensar jong si jantepur pat mi di kima ya din jong lawan tadi ke partition mo jadi baik no ya ke India pat ya ke Pakistan ke East Pakistan pat Pakistan ke Bangladesh ke bagi bentar unta pun dicakar di belahak Malaysia Bangladesh di asal dari Bangladesh, koi berkat bahmata abis nam harjar harpulai non koi hadir sau senam ngadem senam terakhir dengan film kalau tangi keman ba, ngelapan ni kami Islam tinggi keman lu bahkan long senam ke super duper hit mau kata ngap persang nabi bahasa section ila tristam nyalis Bangladesh ladon ni jing yakeman jing sosi ni jing fair ni nama hikman bismut bahasa section ilang Asia Bangladesh la yamat kata international memang Malaysia gari itu buktiannya ke hadir pat kami isaga first jing right mak jungi pon agat jing right try kelai dan beri bang bala dan ba kiu tenung dan kiu na lutet ke iki tamba kadi wen jing right ka ayagi ni apa itu armilian tam itu jing right te kala suksit ha try pon pat ba ai jadi ketu jing right pat jayu mana covid ke apa kon covid na nanti yang akan mau ya keren iba section ini na mles tu film mau try lak kila ben no kita bergadam wala tu pun alam musuh mau kemudian dia lupa dengan harai yang ini film te haklet no harai nggak cuman poin berapa poin shoot mah covid hadir tu pada shoot kena shoot te tak minta hadir pat kado pat iwan sekali gading shoot
happening ada na tu kan utrai langut ni maki ada dasan nak film mak asang di ba ban lawan si ba kikiro kadung ipo si ba alves te ngikirman ba hadir kata apa ba mentak asni kadi sana ka find ngat shoot sana poster ngikirman ba ngin ya ini film banyak ba bagajiruan pas ngin release na di pagi yang release ngajiruan mengikirman ba kalau ngajiruan Christmas bagajiruan New Year berjong shit Bani la tristom, berang Christmas ni berapa mungkin dances berang ni kilometer berapa ngala istom ngala pa mi tu sing lay haji samkhya akan mau iba masa iba amazing lay ya pun la sha ngala samkhya dan pun la sha di samkhya bola dingdom bon dingdom terus kita naik keren suran ang ni kapchu ada maya dom ada pakan adu mangila amnu tamba pinse igerzat halat musni pratarik kan no mengikirman kata kajing tristom ini saya so sebab Tanggata ya, kublesh pun ya, bakiwan bad nakermen ba kani ka film jongi mo padang ni, ba gadi kitbok kitbian ba jongi paien, padi ba access ba perfect padang ni, kan hit ba ka film kan hit ba tang ka jengwai. Tanggata kublesh mo gada dia dan depan. Kadang baha bantang don bandi ubah ndasyo. Dia ngati bok ya ketika sudah ka escape batum jo ketika jawai ke bahasa Pulai sebet di Kartelan. Di pembangi lagi yang sosial media ini ba sisa nak kalian jom di producer atau nak kalian jom kino sebentar kaya Tristom dan minta berpartis UI ba kaya partis sisa mangkas ni nanta wata sini batu shoot lai tu ba ado step one lai shoot sisa di Tristom jadi kerman part ba kani ke musik video kanora part ya kajing mentoy buat kan lompat pasiso nak minta kari kasih cumi berkhot bagi nya pek dari musik video mangi kenan ba kamang ba skutan atas ngap ba to baitna dan pek di na kalian jangan luwi nak ba film mak bok ya ka film dakai skip bagi kenan ba kamang ka film ka ba yayo ba ka film ka baitna kalian ba ilang like ka film ba nga terpa di ba baju ye jusuf nan baju kesan dan pek di film kasih di jalan kasih ba semua Island kata kaji kesian dan apa dia play dan apa dia share ya ketika music video hadiah bakal lain bat kunjo hadiah bakal ni film dah kai skip tapi apa slow dengan filman pakai pak kewan ban di Island kaji kesian dan apa kewan pakai ketika film mat bagi jo adjektif kalau film baik nak saya wat keting mo keting dah kai skip semoga keting ke compare dengan keting dengan feedback session ya ka production ni berkuai berkunjung ikinong ad masih bentar ba tembok bahkan ni ka film kalau payayo kita ini